understand yabona mina ngifuna nabantu bazi ungakwenza konke ungakhulumi ngofana nje phambi kwami sizoxabana sizolwa you understand the way I deep man into yami naye ngimkhonze ngalendlela ehlukile you understand so yemfethi kwakubhlungu bemmisa ngithi uNkulunkulu ngilethele lo muntu ekhwayeni into yethi yahamba ke manje kahle nangu usathani uyavela manje yabo phela nawe mfethu uma uyempini wazi ukuthi ngiyolwa kukhona umfowenu owazi ukuthi mangiphethele sotsha lami hayi khohle bangimisa ngithi uzofika athi nami ngithi yabo lotho angithi bazongizwela ngithi soyixoxa sizwana ngathi hayi yabo so angifuna uqamba manga but insindiso ila ekhona asicompromise ngomthetho umthetho nje wensindiso umile asali mfethu ezinye izinto ehlule emabandleni kodwa kwinsindiso futhi asisho ukuthi sikhwana nabantu aba perfect bayazi izinto zabo but bazenzele zazi zafika nje eholini bensindiso ukuthi wenza so vele uyahamba but nakhona akusikhona ukuthi kusuke kuliwe nawe yabo because ukususpendwa nje ukuthi uyasuspendwa uphinde ubuye